Ćao, ja sam Aleksandra. Ja sam Lana. Javljamo se ispred čuvene tvrđave Kale, poznate i kao Momčilov grad. Ovi kameni bedemi vekovima svedoče o burnoj istoriji i legendama o Vojvodi Momčilu i značaju Pirota kao čuvara tradicije juga Srbije. Danas ćemo zajedno otkriti kako je nastala, ko je bio Vojvoda Momčilo i zašto ovi zidovi čuvaju duh pirotske tradicije. Pirotska tvrđava nastala je u 14. veku u vreme kneza Lazara i sastoji se od gornjeg, srednjeg i donjeg grada sa ukupno 5 kula, od kojih se sa glavne donžon kule nadzirao ceo prilaz Pirotu i put Via Militaris. Sa ovih bedema nekada se branio grad, a vojnici su strelicama i kasnije topovima gađali neprijatelje koji su prelazili iz pravca Niša i Sofije. Iako se tvrđava naziva Momčilov grad, istoričari misle da je Vojvoda Momčilo pre svega junak narodnih predanja, a ne njen graditelj. Ipak, njegova legenda savršeno pristaje ovim bedemima, hrabar i tajanstven. Moglo bi se reći da je on za Pirot ono što je Hamlet za El Sinjor, njegov dvor. Dok Kale čuva tradiciju kroz književnost i sećanje, čuva se i ono što su negovali godinama Laza Kostić i Matica Srpska. Jezik, kultura i identitet. I baš kao u Hamletu, gde svako traži svoju istinu, i ovde svaki kamen čuva neku svoju priču. Iz Pirota izveštavale su vaše novinarke Aleksandra Kostić I Lana Tošić.